Jina ni Joseph Mugeni Mochorwa kutoka Ikonge, Nyamaruma. Kitu naomba President, tumemkaribisha akuje hapa kwetu Ikonge atusaidie na yale ambaye yametukumba. Number 1. Soko ya Ikonge ilikuwa imechengwa na ikapomolewa, ikasemekana ya kwamba tutajengewa modern market. Hii akikuja lazima atafanya. Number 2, railway station alisema itapita hapa na itapita ya kwamba akikuja tafadhali aweke mahali ilikuwa inatakiwa. Number 3, iko kitu tunaambia William Samoei Ruto, president yetu ya Kenya. Mimi Joseph Mugeni nimeenda mpaka kwake huko Sugoi, mpaka nikampandika jina ya kuitwa Makoli. Makoli yani gari gutaranjira amakoli kuri gichikura. So president, tumekukaribisha hapa kwetu Ikonge, ukikuja utasalimia Mugeni na wengine hapa. Haya ndio majaji, asante sana. Ruto bwate president yemo. Na Kenya gerense yemo. Nchebono manyango kemini yani nkeiraiga Kenya mama. Ye president intata. Ekero turago kitata Kenya jitu nero yekogoka. Ikobono mama riyago to endagira nche na tata. Lakini tata agabete tari kuri ndagiriria. Mama tachandegeti esenginjo mumururi akonkondorera maiso. Igona into abagusi into basa sikuna ziki msemaji mwingine alisema msinyambie Kenya. Hii ndio toko sali Kenya singizokuwa na magana mabe. Ili ya kabiri. Oyo minto president nguchari neroro ase Kenya. Tigajichi nende tigago tabi n'abanyamira mwiriri yate. Umutaka to umutaka neroro. Ruto no igwete buna kwaru kumakuri. Akwa inguri kichikura sama ko. No yokuri kibono bakachiri kibo. Una bono iga. Ndotara jito mwana umuntu kurukwa matiyangi. Onye ntoko bwata chikura buya. Na ndo onye ntoko kwebereria aba chiatu ichito baria ajo mubiso obutambe bunango batebi ndasiri tuna ajo mubiso obuna buya nje tomanyene. Oyo uri kirani nero to gwanja mono nari aracha gotomagera. Onye ntoko mwanja ndutuwe kanto ite ende ili twatebanga egechare kamugitenda. Kenya yetu hii imani, kiongozi akitembea mahali yoyote Kenya ni yake yote, aisimiwe kila kabila imuraki, aseme yeye ndio kiongozi wa Kenya. Na wakati itafika hata kama ni 32 hata yeye atanyorosa mkono aseme nilipatia huyu kijana aongoze Kenya. Kitu Kenya tunapenda tu ni imani, tutaki mambo ya pita ile tunaona nyuma yetu hapa. Tuliona pita mbaya sana. Na hiyo Kenya tunaomba tutaki pita aina hiyo. Tulipata uhuru, kila mtu alipata uhuru ya kuongea kitu yoyote, lakini matusi hatukani. Kijana yetu tufanya kazi na imani. Msinunuliwe mpombe matusi watu. Chini naitwa Alfred Anasi kutoka Kerenyi. Legendo twaganire seita Kenya no Marembe. Unabona toko ngese nigere bobe umurayi oyo tobwate kurukuruto tigatigare kobo atigare koboro egento twariete ira turierete ira kere Ikonge steni yegari itigare borra atotiro amanganande apagadade tuoto kutigere ruto tigabo umurayi to ntuna abantu bano tumugirango ndotageti kise gine chimbe kisegi nyoine kanisa moko nyora abantu mugutusaba utoka gamba umurembobe narayina ete bagotokorera na umuraji uri itorororo uyore Ruto wono nere orororo uinere tutagite atokorere amagendera aje atopromisetie na enda atumanye na intu abangina na atebete na mama mboga ntwana ko batu tokorora gintu bunekyo otwasabire obuya na umurembe ntu tutagite na bandika barachi gocha konumaga kera kuri kipindi kiaye ne barabuntu barore
ainaro nabuga Kendi ondieki ekenyorokia negere irandi konge njege ndonda tebe mu president wito automwete karibu Jumapili tikaije konge atokorera magenda ali atotebeti atobegirira rio boroso ikitange kyumuriraria atuagajire ekwere nde chiro ya Italia abantu mbadi ase bagoika bakobera namba ya kabiri abantu baitase babu atanya mirengima evichana babu atechikadi chinyinga so bunge togokora mangana mwaka 2027 nika tokanda uchaguzi tochora barai baraje gotokonya cho asinyamuku tigakore gasiengia atoretero muisimiwa kiabonyoria itere tumana ya mwaka 2027 gojuika abana basoire school.